Diani bia sekutu sebam ye mwachigo sekutu sebam midian go fusewa sekutu sebam DL kasie body hinta no ne pa hontoma DL News. It's official. DLFM 106.9. Yamamo akwapa. Afi tumirika na hia yen e Facebook na afi YouTube ne yemfa kasebo no enchiremu ensamum. Yansha kasebo na se emfemfiri etifedo mantane enkopiem. Ewo wonum kropon tamalim. Na enkra abeto die kasebo pono so enchiremu sem. Abamu abi chase one de enuboni abam. Omanga na mpenifo abo ho degura abo say enubone ya friend tramado yi eyade ayade bone ese nipa da chinti obi antwe ne ho mfemfere ho no wantrefo ma okwakoto bi anom owieye no wanya sika nkotua kama akwaje ta ntokwa su ma mekese nipa woto adonde ma no wapapa no sum ato ahye no so agye ne kram ede fi ne nsem watifere mantamu tamalim na enka ne kirema owura ye okwakoto tramodo yi okoto mienu eye 2 tablets na ba ku bia ya 25 Ghana cedis titisikam 250 cedis titisikam no 25 Ghana cedis okabomu a na ye 50 Ghana cedis na otowie ye no chese enipa na okoto ado no wone nchen no okọ ne nchen ne den adem Abubakar Mohammed anaf na danfo ba kwa ne den Rashid Sumaila na okoto ado no wie ye no ena okoye se senior sade ade na ye no moamunim ahade ye gato ye beto ado ni saa na kakra nkre betua sika no manya 25 Ghana cedis na mom 25 na aka no emfa ntine munyiwe ya na so da bia nya ne saa wahu se we ne de peking kran wanya to no kuto de ese otumi prapra kiretua aka na echena menya sika afro kofa biem senior se da bi de wanya no ano no na de wodo nsem ene wode ma no se da bia nya ne saa na meka se no ena mentem ho ase ahodo am ekwaso atifide mantemu ne ahoba monseme enkoye ntino oman Ghana yemposi sahene openi aye Christian teto yehono IGP abon homodia etimi at special operation team bia eye DSP Power Abdul eye Jalil ono ne tanom na o kirema wombo modin di tente kopie mu obiaya mentem ho asene siye omu kirema honom na ye gato bi obi na etena honom na wadu ba bia je sedan no nsuoto na yira fa ho enti ontumi tena no biom enti watu ade afiri bia honom na honom na amanfo de yomo gato ajesom tondo bone na krachi ikoto bia ne sika asem nyente no atotura kosum o mabo na akunu age ne kra ade afiri ne nsem na o kirema nipa wotu sa na mombone emra otesa age tape ena America tente otidom odimirika jesane watiasi eye nkrabopure mantem no kumase kwantempon so ofiri tamali no de nde akiremu wo jesane kumase na akobo no ho adwam opani ande didi Abubakar Mohammed odwane kram na post forward ne 10 akwajeta o makwa chene watamale kwanso aje ene kumase kwan so a kire din na o mu kire mi se mekese no nipa makọ miense ka ho Somalia no mo ka ho no o mu nyina da o mache wonom so mu nyina mo na hwem mapam entimi enkoso na o kire ma tramadoi chesa koyi kwa na wakoto mienu 2 tablet 25 Ghana cedis okabo mu pe na chese 50 Ghana wato awie ni wanoma awie na kutua ka mentem ho aso de ma mekese ya bokobra ni pokikra a ne kra etimi efri ne nsem na mekese no eye IGP ni special operation team DSP Power Abdul Oda no no kirema enipa mako ensia ana wo ma che wo no ma wo mu nyina da nubone chese ne wi ene nubone ahodom tonton potem ho niti no wo mu atumi ache wo no wo mu kirema de hye mo dwon mo de ache wo no mamra etimi ayadwuma otamali ene no potem and then in the process of community nipa bako almost get to be almost and if you go to that area it's an abandoned building area, and because of that place was a waterlogged area, so the people left the house and then they have adopted it to be a ghetto. Guy in Tomadon man, bear 2 pieces 25 city to the 25 city, so making 50 Ghana city. The guy paid 14 to pay the second one. The guy became offended and now
on the in the process of that Bono and Aquanoco are unconscious or Medini could do hospital and we but instead of them to report to the police or the body Aisha Moteki and Omodi Samote body about two closer to the abandoned building or Mogated on Motihono. Upon further intelligence we heard that the guy who did that was leaving Tamale. No Janefi Tamalako Kumasu so no Wakanoso over Fuka. So fortunately the team swiftly moved to the Tamale Kumasi route and then eventually he was arrested. We took him to the body and Ojitumu said yes, that is the body or Kuno. So currently we have 2 people in custody with regards to the death of the unknown person because then we could not even know his name and then so now we have not gotten in touch with anybody who is saying that is the family member. I think basically with the emergence of this news and subsequent pictures display on social media, we're able to know from. So I think by and large, this is what is happening. Any awuti or no, and Omega na post sahine IGP ni special operations team awate so mo modern and shena huba monse bibian konkan emfama de sha won mo etifide mantem tamale ni den e DSP power Abdul Jalil and awate nenkan Yentwa kasiabone so na rehusem esiwo abambam eye traditional area no ewa tebubu ewa bunu east mantem nimu eye abambam hima na sewe jan kuma dodo na afre so hima of ye hima's kitchen ana cheso obi ato ahye ne so atunituo ekum ne yaya na report ebeto odwano echema ye na hima yi efri eye baby a eye naduane restaurant yiwe ana wo kofie no crampo ne colleague anenam ana chesomuko ekore afienim ne omu ya ne se eye nipa mienu ate ashom ato ashom so achesomu tutututuo na bro be radem hono ma na chesomu tutuo no edebo na eye ne colleague ka ne hono ebo modin ha etimi adwane ye eye dede manipa timi baaye na omu omanitua ne ekoso no echiemu so omoti se etuo na to beye miensa beye enum na chesese ne na ne ma akoye na eni enyan omukodu honom na chesese na himeyi edamojemu ewo ne porchonom a wato anananom ewo nsiedo na ndi omututuo no edebo ne nsa na chi sanso na niti ani omuwie ya no mudrimi kantente no mudwane ye na bro omukodu eye bia ye honom a ye na himeyi de na chesese ne bag ne iPhone 17 sanso na niema bia keka ni na na eda honom a chesese omututuo na nya de omufa ade bakumpo ewo honom na Ghana Police Service for bomodin atimi ko bia ye honom kofa na hima eye na amu no ede ne ko eye mochu na hwehwemu ekoso se ne be yo metimi ahu nipa mienu ya omutimi edi sansemone ene ne enti a omutimi eto eye na hima yi etuo na timemfo mu atebubu kire so mura hu ye papa person sade enti ana omutimi to eye ohima owo honum tuo ma ne to anananom ewo nsedo ntimpanifo awo honum no embomode anom nye bibi emfa ho so she see na kwe na profound wa mo sheda ba so ma bi kwen say ibe pi ne bag da ho ne phone da ho ne bag da ho man fa shi sika ne bag da ho sika gum o man fa ne iPhone 17 o man fa shi mo shoot ne 5 times o mo di kan de born 9 o she bi no mo de born 9 ne mfe e no mo sa de bi ye den e boniti omo yino omo di mika no omo fa etiro omo de nante na ngofo omo de nante na ba omo nipa mi no no omo di mika no bi ani me bi omo ye de omo free ana asisi omo di mika no omo fa dynamic nipa mi no omo so ano kosie to be 5 no to ntena na efise bia no kata na se efise bia ahempon ayini aja time waba ntede sole ntede ya butu ye siseda monum sa ne se ye sore ne e ba se e ba be je ne ati memamlo ni so ya doso DLFM 106.9 ene ya wuti ye eyetimemufo mo wa tebubu eno ewobunu east mantem nimu anomo chese nipa no mienu bi etimi ato ahye ye ohema wo honom so etimi atunituo ekum no enti na hema ana nipa ne bonu tuo no o ma mfa ne sika amfa ne fon amfa ne hwe ne nkwampene na omuhia eno ana na omuhia
na damfo ne colleague ne ka ne ho no so obi anya ne hwe emu oya o pa nakopon fa ne kransie amen na sɛ de yɛkɔ no emu oya pa yɛnto akasebɔ no so na yɛmfe ani fa nkyire mu ɛwɔ finfi mantanim mekyerɛ ɛyɛ senya breku ɛno wa wutu senya mensenim ɛwɔ finfi mantanim na ɔmanga na de yenim sɛ anka krɔmfotetu amoa ɛbɔ krɔ no a ɛnam sɛ de sabe nipa eni ntaban na yɛntumi ɛmfa ewie mu nti ɛne asase so am ɛne akwantempɔn so ɛne amanfo afiefie ne enwumam na agya akwamfotetu amoa ɛtato hyɛ yɛ so ewiebie nkakra nkram na de adehwɛ mo finfi mantamu senya breku wa wutu senya mensenim ɔmante asempa na ne nyina ne sɛ yɛnuanom afarefo a wɔnom ɛkɔpo so ekoyi nam ɛdeba memma a wɔnom ɛkɔtɔ enam kɔtɔn ewedwa hodo mu no enya sika enya bi de hwefie no kyɛ sɛ wɔn aso akɔyɛ hyepa na ne nyina ne sɛ wɔnom ɛkɔpo so endo anadwo wɔn wɔpɔ no so yɛ adwuma asase de agya de bia de wɔn yɛ nenam wɔn hu ya ne sɛ kyɛ sɛ ne enipa bi ɛde ɛyɛ ɛyi boat wɔn de kɔ epusi tuntum patum ɛde aba wɔnom ba yɛ wɔn kita AK47 de tuoi kɔdi awuo maako nan de amoti ya ne sɛ mo wɔ hen momra momfa mo outboard motors so ne nyina momfa ma yɛn na monsanfa generators ɛka ho enka ho sika bi ɛhyɛ mbotom ɛyɛ dia phones ɛka ho nyina ɛyɛ dia mo ni padua de momfa mo ade mfa nkɔ fie na enka ne kyerɛ mu a ade hyɛ ne ba ne saa pɛ wo musuro enipa pare bɛboro aduonum krom 59 kyɛsɛ obi asuro nti wo ma hode nyina da wo mbɔ mmɔden prɛprɛchi ɛwɔ pono so ɛdema de hye yɛ nyina nim sɛ ponso sɛ sabe wonya Jesus Christ untumi nante poso nti afi na de hye ya ka pono so omo hunu sɛ omo nkɔ fie because ɛhe na abɛfa ɛpo nya asase untumi nante so efiri sɛ wonni tumi bia ɛna omo aka ɛpo yi so ɛna mrante wai rabasa otudo omo kwakram na openipo hu de esi ya de den ade elder Samuel Tate echire mu a in fact ano odene na sɛ de hye ne brɛ ye power pono so a akrofotetu amoa ɛkɔto hye ade hye a wɔnom ɛkɔpo ɛkɔyi ne mabana Ghanafo enya wiwiro amane ne nampade abɔ nkwan no akwageta ɛwɔ senya breku awutu senya ɛyɛ mensin ni mu a kyɛ sensɛm no emu ɔgya ɔde nsɛm sɛyi ɛto nsɛntwerɛfo anim boat mako 7 ofo bi aba ma ɔmo kita ɛyɛ navy boat na uduru wo nkyɛn a na ɔmo abɔ one shoot na ɔmo ama nkɔkɔ sɛ 2 adbo moto no fabra enti ɔmo agigi adbo moto so mako 7 but nyame adom ye bisa yɛ no ɔmo kyerɛ sɛ obi empra bi body bi aso ensi na mo adbo moto no free 8 o'clock ye won pano saa ama ade akyi ɛna me no kase si kra wɔn mai wɔn nsuo no so afena wɔn bandi eguso a ye de ye twɛn ye wa twɛn mu a ɔmo de tu ɔmo ma ye one shot say po do mo one shot no na mo ina adida na mo ama mo da sɛ mo tu adbo moto no mra mo tu adbo moto no mo de ɛne ɛwɔ mpɛ wo ho akasakasa momfa outboard motors ni nyina mra na momfa mo generators ene ma hode nka ho ente sa mo de monkwa ebesi ano ɛne a wuti odance ne ohu de esi na ne den de Eldam Samuel Tete na enu achi ɛna ban ɛna musine de ma de hia wonom ɛwɔ awutu senya west mensenem ɛyɛ onumunyamfo kalala nyameche akɔmfɛm ekyirem sɛ ye nokra pam asɛm ne si ye panti penifo bɔ modern ye de ombetumi bia so ombetumi aboa na apofrom do mo abafie fufo mo ko fishing bekodu baby no an robbers an attack nti ni an show but as at 8 p.m. na yan confirmation about say true and currently as we speak no outboard motors 7 na sa konufo and as an robbers o metuma season marine police team any then navy team no wo sea so a omo ye no somebody bia to rescue your brothers and as your papa no na locally so yantana Yama for canoes with for outboard motors baby issue no see no you can say more to me the motors ni bi Yama yan apufu ya na say yan fisherman for ya to be nam kwaso mo ba nti ebefo afidie so ne aka kire ye omanfo ana say komanfo senya ni senya ene fatama so bi anka na komantu ni yes minister ama assurance said some motors ene generators yemi anmo agye omo baby bia na omo repressing back ama ene penifo baboa pa ema wo monsa asan akafo from ene a wuti ono ene ye district chief executive edema awutu senya west menseno ewo yen oman Ghana ye finfi mantemu ni den edonumunyamfo kalala nyamechem
na eno achi ena mekesei osofo abedrechi ono ena wohwe enyuma ena efi so adansie ono kwa na ye mahye bedwani de ma de hia wanom ewo ewutu senya west mensenem ne den eden onumnyamfo eye gizera tete echiremu amekese de nyame ayadom ema enipa mako aduonum nkron 59 na akronfutechu amato hye wodom so je omahode nyina no omo ehuru omo nyina metese de echire din And Adjoa late night, 12 hono, and then information said the boats maybe had been affected by an armed attack. Initially, I almost said maybe 8, then the number moved to 13, and now it looks like they are checking. DLFM 106.9. The Navy has moved in to help us to rescue them because we are almost outboard motors. And the ene ho asamayen ene ye krono de emnanto wa nabo papa ewa wutu senya west mensin mu ya na eni awuti ono na yemahye bedwane edema de hia wanom wo ewutu senya weso ne kura yanso eno ye oswafo abedi kira ohwe oman Ghana enyuma na afi nso adansie so ne den ede oniminyamfo gizera tete ena wote ninin na ne kwakura mu no ena mnanto wa mako aduonum nkrambo modin akwache wonom oposo eye wonom nyadoa eje wonom outboard motors ne wom generators no emu ba akone den ede kwakutawia akandom Ojemra ni sentwafo akasa na ochire mi say in fact omo ho fa on papa na wonom ni mi say omo nkwampo de befiri omo nsa nanso omo mpa ebo ne say yakopon mo omo nkwan kita omo yakopon ya de pam wabo omo ho ban na mo ho ne ya de omo de omo nyina omo de ni nyina de kono ochire ma sa nimpa omo to hya omo so tusu say omo ye Nigeria fo mema efiri say wo hwe omo kasa na omo brofo no kra ye broken enya papa bia omo sanso ekita etuo dimayaw kodia wo tu achese ne AK47 ne digina wonom so jeje wonom ahode bocho fam tewia kokwa kondo yakunsum ya ba na imbiri yakono yaduru aramo yepia ba 2 yaduru fanda pono do 7 o'clock the 7:30 no kofuna de obato she yado to obato she yado na o se yin machine yade nyemfa mom yabogbo tun oyin machine amona amfa mom obechitu na oroka oblofo blocking english ni bi ene mi yi anu de mma so yade onyi machine onfa mom na onkofo mko nti oyin machine mom no oda on na shama kro so yade wa ba enche oba enche jina ono so ede wokwo no do kwaji on so ode enye na yesen ho ba yankopo adum ya eba nsa no yenya chichi ofi ya vene yankopo wo ya bompa ede want me to na vede wan fa mbo bia ano na ya de yankopo ase de ya befi asonjum denom kita AK47 4 but otwe ya na onkofo phone no odisi edo na mama say ede okutu machine odumam no mokwe ba sa no but na yenya ede yakumotu de okada obokun yepen yenya yakumotu ba ede yankopo ase de one for to uncle behind it. And about ya ma yon our chichi there. And actually nipa na de nipa na to machine so waja yan for more no mo kwa de bobo bosia ya de na ya to ya da omo ka de say ebo tun won tu machine ntamo a omo shitun and no omo pom yan nyina kwa che nyama na kan ho and yan na yesuro ya bofo kru no mo jina yan na adeno aba no yan na yan wo so yan tuma yan hwe obi ntuma nkasa ode ye din yan na jina na de no mo fa machine de omo de kwa ye wo mba sa so review ntuma da mensa na ejuma ntumi ka de ntumi nko ona na mekwa me de me ne hwe me na memba omo ye Nigeria fo na omo ka bloki de minya o chichi o mu de bible say bibia to wa fasede de fa menyame en ye de betu bia no fa ho na se ne aseda e ma twede ampo nyankopon ene a woti ye eye nuanom afarfo a wonom ekop so kopa bibia bedi a fofia nkotoata na adwade apamo a ene ewutu senya hodom o senya west ena akromfutechu a makoto ahye wonom so Agyei wonom outboard motors womu generators ana womu nsema hode a nipa wote ne nkan ne den ede kwaku tewia akando oka wonom a nso hweto wonom ena wode na kwesem ato dia kasiebo animu Yantoa kasiebo ne suniembonremu ewa santimantema na assembly members honom asan atoaba amadi ama ye onyonyamfo Patrick Kwame from Pon Prince so anya presiding member Enfema Kumasi Metropolitan Assembly onya vote ni be 58 edi free assembly members be ye duosuansia mu eno ejina ho edema 87.87% efa vote na onya ye no na bato no ekoso enne ya wo ogefo bosomini de to so aduonu nsia won fempemienu ene aduonu nsia yi mu ewo prempe assembly hall
and the NS Bafo for a bomb ayi ne ho free musane beya abato ne betimi akoso ye assembly members by 58 e wo honim nyina timi to aba no e de ma honorable Patrick Kwame Frimpong na wo hwe under section 27 e de ma local governance at 2016 at 936 na chese presiding member bia na betimi ayi ne beye ne mienu anasa ne prensa so anampo se wo betimi assembly members wo honom no uchemu mienu anamiensa obetimi enya mu vote no honorable Patrick Kwame Frimpong timi nya mu 87.87% no kire se ade ani dwumadi a wodi nina no mani so wo kandifo ade ama wo no assembly members wo honom nani aso adwuma wo yo mu chemu obo ne homodin ye papa na honorable Kwame Frimpong mu chemu abra oba be ye adwuma no omo obo na baso ye sanse wa bomodin ahwe se ba mre betimi aye adwuma wo honom atimi nso aboa sane be ya bibi biara wo so mo ye ye KM honom no bibia betimi akoso ye no chema ya de one assembly members ni be ye adwuma no wa hwese mpuntu dwuma susu no ebetimi akoso wo Kumasi metropolitan nim na abato omoto edema no nani so aso ye papa na ahwa abato omokoto wo prempe assembly hall honom na chese bibia da na akwemu enya ade basabasa ye bia ekoso wo honom na ade na ye yes or no into no kwa no akoto aba no ede ama wo chese bibia timi ekoso into hwese ni assembly members no asifa to aba no de ama na nani aso esanso mo ni se dwumade odi ye no ade omani aso a wadi ni ye into no mu be ye adwuma sane be ya bibia betimi akoso ye na mpuntu ndwuma so no etimi akoso wo ho no ne nsamtwofo etwetwe komo no de nsam sei editudwa the can make the Kumasi metropolitan assembly for us say what we are letting the third time and the third time the last assembly and the 8th assembly the later part in election and I'm on the 9th letting me as a first session of the assembly must I letting the third session of the assembly since the Sabbath assembly do my Kumasi metropolitan assembly it's made that assembly members now I'm at the crew room for so because when I letting me 5th time I'm at the position to make that winners now I'm as as Omomuanienka and you Kumasi so we're 20 with the party be 8 good years it's a 2020 year and I qualified the first D party and your man be 15 million Ghanaian cedis it's hard no next year talk so because Ganta who's carrying and ya so say common for no card buy a boom and then something I be try Agyei let us do so next time the government commission for so as assembly be but 8 or 9 years na kiam na dey be average but you say a free average about extra the last 2025 almost so we the Kumasi assembly man come for instance we just say you move Kumasi forward ni nyina echi no so no ese it mean implement assembly no your action plan any your promise be for the year no so it means anyama no na ye things ye do be anyama bi ese timi bi kan won say ese involve ahemfo ewo the meeting we say according to the constitution ahemfo ni bi ba Eni ya uti ye honorable Patrick Kwame Frimpong a assembly members wo sentiment mato aba e de man ne prensa so onya presiding member Enfema Kumasi Metropolitan Assembly na eno achi ana Kumasi mayor honorable Richard Ofori-Agyei e de asida e de ma assembly members ni titiriu ene honorable NS Bafo we so no ankasa si form sane be ya abato no ebetimi akoso ye sanso no de nhyehyeye e de amadwadifo mo Central Market honum se niema bia ade ohaw bebre wom e wojanim no omomomodia enyin free honum se no benam so meja ebetimi ato honum anase basabasa ebetimi akoso no omomomodia se betimi ahwe no mayi afidwom ho baye say ye ba be yi ye preside member ye ba ni hu se nipa mienu a omogina ni nyina obi anwo den e wo assembly na die nti a wo ba Kumasi ayemfa ya hensem ni agod abaye koye chiro na ntahene ne na apedahene edi wo hudi nti omne nipa mienu no e kasa wo no yenua bafo bona na mama na eze ebe onani the represent ni account for beko enfie mienu achi na yenyina aye talent no no so aba nti we denti ase kase bae ama yiti aye ene ye bae no unanimously yenyina yeyi empress member afi ye conference na ya ye committees say the be assemblies no shisha ye bit imagine so na you say ye Kumasi man beti na ye Kumasi man ti asida eni so ye de ma honorable NS Bafo for yi say wonya akukudo
na wɔse sɛde bɛyɛ Kumasi bɛkɔ yie na DLFM on person with you man car bike dia na explain the dija no kɛse na ne ho na bɛyɛ na ɔtwe no ija mienu aba ho nti mpanyifo hwɛ bambɔ so Kumasi kodwe mai the next form same prempe ye tu sa de na so nti ɛma obi a ɔtɔ car bike ana bibia ɛte sɛ car bike de so a betimi edija aba bia ya ma ɔmo next oka kwasi ada so bia nyi sa de no mfidwe no Eni ya uti ye eye Kumasi Mayor Honorable Richard Ofori Agyemang na manibo ye nsem choni Sam Ofori Boaten ana different sentimantemu ebesomye. Yanto akase bonu so ne nyina mu ewo nkran. Pompone mantemu a ensem no ebi wa ha. Na ne dua yada adwadifo a wonom edidwa etonton wonom ne yama ewo New Makwala no eye market number 2. Wonom ayo ye kire ada wo maye die nsem edi. Echirema eye Makwala Market Company etwenitia ekane se MMC empenifo amoda no anafinsi Social Security and National Insurance Trust etwenitia ekane se Senate empenifo ede etuo bi etuo omoso asa etuo no kwasi boni bekane se ye on justify kire se emfa mra kwan so ba kokram entomunim die ntia omode to tata omosa entini ye nchede o ye nchede obi ada na de hye kyire ma ene baabi a wo mtonto ade yi aka ne ejato honom ene ho hyeye ena mpanifo ye madwen se wo mbesiesie ni kama pa maja adwadifo anya baabi atena kama eto mu dwam bibi ekọ kama ebo amde ma wo mumpo ne bo adene pa baabi twetwepon ade so wo panum na mode ama wonom eno wachi sika moji nyesika kuma o kyire ma moji wa mo 1000 Ghana cedis bosumi biada ede ba dia sika yeso kyese ba ne sa eha adwen na mo kyire ma sese mpodie empenifu apagam kwam ede kwananim akwagina 1500 cedis aka ne sikam 15 million mu gi sika wei wa mu kire ma asem wei wa modwen ho a wa monte ase etuatua so ne sente mo mpene na mra de hye mre ene nsantwerefo de ye kase bwa anamusi foto twen komo ana wa mo kire ma empenifu wa no moda eye Makwara Market eye company na no wa mo ene wa mo edi ne kotoma me hwoto agora ne ma nkonkan ahunidi ahu sensem enkonkan de bia so mo gi sika sem betwe bora afiri ho mo mfa nko kyese sika yi magia nanzo mu hu de yakọ ne de ba ade hye kire mu a de bia da eto gye matum mo peto nanzo mo ma de hye ne hunu so mfa so bia de am wo mo ntiase ne entiase kire mo kire mu a wo mbesere Ghana mampani John Dramani Mahama onfa ne nan fancy form na onto no nsa emfa Accra Metropolitan Assembly AMA etwedi aka ne se ama na afi nso mpanifo ada eyedwana no no munyina mahiem no mobo hu afisa na mo mpanifo tu no emu oja na mra yekopie mu no enwum sei ene momo mesei ina de hye ne di kan eyeye enti wuti nyumunya we no go gree yo we no go gree na just ade no emfa wo omo mpene da na uba Facebook no so ye DLFM 106.9 brabehwe ma no mummepa ne ko ogya komo bone ne dua yi ewo New Makwala number 2 na in fact ehwo no mogere sesra enya sim kuma na no wachi enama no bi kire mu am baabi a moche donton ade ehwo no munwunu ahokire saa na se mojo mu se sika etwamne bone de a wone mo mpene ne empene kira mo de nsem sei eja di ye kasebo Yato cosmetics cost 9.5 say they are cost 15 million yentimi biemo yentimi yantoshi yasika nyimesh yato cosmetics Enquires nyama yato na first ni na eyina ya 95 say mo they are cost 15 million ye wu yentimi biemo and somebody to the name no match yeah we it's compared to like aviator weapon there
every day has been increased. Why? Incompetent because this was not what they promised. Young people, we are 106.9. If they wonder who should die, they should understand. Otherwise, the red is here in Accra. What is that? This must change. The government must do something. We can't sleep. Even dreaming in the forest. We cannot sleep at all. What is that? Serious. And here the Asamana Yiro, a one must to chine. Where you ready for one etonton, one on your mam, our new Makola marketing, a one crab premant of brushing potem honum, and I would take one and cane. Nanuachi, and na a mammoton tonamano, a mubako, a man. O dear papa, if you say, Bella motonton, your man, Chessa, or share a patom to Tiasiana. Chessa in Suotra, a unisay pa. O my swash a share nasabi. Obi a wopese odi dwa no eso ba omoden na odi skatwetwe die e de hye die nim na tumi boa na bibia ko nkan a won so watumi ateso mfaso na briba na wanya bia di na wo business a wo yi umfa sika mfa nhim eso wo pe ho mfaso saa de enye yekura maami e de adesere e de ato Ghana mampani John Dramani Mahamanim say osere na da omo no homoden na onye fada for all onye dodo nyina agya na onka bi mfa ma odme fi say aho amo na mu no ano oden ye maami kirem say Adom bi se nyina ne se ompa bia soronko a wombetuma to ade a wombetuma nya mfaso no matuma nya bi adahwe omma ene wobusua efiri sem bia mudi dwai ne ma nya nti ene adwadifon dodo na efiri dwanum efiri ho na mokọ dodo nso ebedi dwa nso ma ne nyina ye bia yahodom tonton ade no eho nkon kan nti ene se mpanifo atubo no mu a maka so mbete ase a enya ade a ebeye kura. My problem is that they should make the market popular for us. What we need is the market to sell. We just sell your products so that we will also get something from it. You are making business. You don't want to invest into the business, but yet you want to take income from it. How does this work? My sister, how does this work? Does it even make sense at all? If you are making business, you invest into it. Make sure you put in something big, something that will make the market attractive. Let people come and buy from us. And whatever money you throw on the table, we are willing to take and pay. But here is the people are leaving the market on a daily basis. People are leaving the amount of shops here that have been closed is more than the ones we are opened. You can even go around. It's already unfortunate that today we've all closed. You would have witnessed it for yourself. The market is totally closed. Everything is down. When you wake up in the morning and you come to the market, you can equally count the people who are passing through the market. I'm telling you, it is that bad. And this is our investment. We depend on this market to survive. We have family who depend on us. We have children we are taking care of. So if we don't make any income here, what are we doing? Then what we are selling, the little that we are making, you are trying to take it from us. How does this work? Let me tell you, Jem, we are being choked though. Jem, I choke you. No boy, I choke you. Come up by me. Hey, this is not a matter of politics, oh. It is the matter of being father for all. There are members here who are MPPs. There are members here who are NDCs. But it is not a matter of politics. We are being choked. Step in. DLFM. Be a father for all. We are being choked. We also have families. They have families. Oh, yanso yawa busia ye hwe wonom. Eni ya woti ye e yo badwe didi ono so etonton ne niam ewo new Makola market ene no waboblution ne mpatem na wote na kwisimin. Na yankeka madwenche ne tew ewo Facebook no so emfan somom. Me wa fase coach Afrane de aba no wose coach Afrane ni odi free oboase. Na wose na de na Ghana for ehwe animu e de free Ghana mampani yankopɔ ya adoma. Echinada State of the Nations address aye kan se so na no. Ye hwe animu se Ghana mampani betumi apesika na ode atua na sese no ka eno akin so akyerɛkyerɛfo a wo ma ye adwuma mampani ntua no aban betumi atua wonom eka. Na me wa fase Grace Pokua de aba no wose entinimpa ene yekum wo mo saa no ennenne enipa tumi atode ahye apofo so ewoposo yi Ghana ehu me wa fase Richard ahwe ode aba no say good evening Nhyiraba Kwadwo Sammy B takrade kwadwo krom de hye konkron ose adeyo de wamf otafrija ene na bodin ana afi Adjoa Agyei Sikapa in fact kasebo ni mu de nanamu ewo Botre station hono ma na ye DLFM next DJ Ghanaian ni oda yasena dwumade ayebo edison omen
na me wafa se Regina Boadi di aba na ɔse ɔmanyadwo wafa Sammy B ene Adjoa Agyei Sikapa wedding ɔse ne yɛho te sɛ yɛho yɛ pa na ɔse in fact ɛyɛ o Achimota market ena ɔhwɛ different we su saa etututuo ne nipa kunkum ne nipa yɛwia wɔnom totutuo ka wɔnom ɔposo ano ɔdene na me wafa se Sweet Elizabeth ɔde aba na ɔse ɔmanyadwo ɔkyɛ yɛ nyina na ɔse ehu we pa de ɛyɛ with December aba ɔhwɛ live edifree Lebanon zone 4 ɔse Lumba super always the best pa 100% me da say David apete de aba na so mayadwo deal good work done me da say me wafa say David apete nyame nhyira opim na Honorable Frank amankwa de aba na so hwe live edifree ketase na so na de na ekoso o man Ghana mi enipakum awudie babia basa enom de aduro poso Nyankopɔn emfa bambam oba hima emfa ne kra emfa ensim na mo fa se Kofi Parliament de aba na se DN news de edamufu aba kopɛ ɔhwe live edifree aguna bobikuma apa Kofi Parliament mo fa se me da se me chia mu nyina enumre we be yedre ye kɔ agropama skosi boni beka ne says sports and some ne temu endrada aba Champions League ɛhɔ yɛ depa me wafa de na wata spring up otumi to atena wafa endra Champions League no otumi ye show kakra ekosi sɛn Mon spring it off. Now if you want Samra back, as I said, you're my dunkunim. Born to cry my head. My shall go. Hello, my name is Emilia Probe. You're listening to DL Power Sport. DL Power Sports on DLFM 106.9. DL Power Sports. The problem is that I think the referee is for them. I remember I scored a goal. And after jubilating, they cancelled the goal. Why? Mr. Kasante, Mr. Bade, Mr. Kasante, Asante, Mr. Kasante, what you're going to do, Mr. Kasante, hey, Borike! DL Power Sports. Me wafa se Jesse atena se ensma hodo wedi tintemai wo man Ghana agudie mu sensem ene amanone ene wabo aboa no sa agudie mu nsem wode ba besum ya nimere me nkwa ne chema na kwaba me wafa se empom di se ya ofa bibia boko na nso ya me adom ye hye ye edu be ye eyi bosume be ye miensa o achepa na bibia boko de bibia boko pa me wafa se fo no bia ho ye na den na mini wafa se fo bia se minya ma se ofase penny menka hwe me se me nwafase fo no mo ho ye minya ma no mu nyina ho ye menka wunua ma me se me nwafase fo no mo ho ye ane dabi o chechire se ma bedi fo o fa de o dumi ne nka se bi ni piem da ofa obi ahụ ye beta we twa asem su dia na ho twa bafie aya bisa Bismarck ye se na ni nye o pressure ye sir pressure de atwe no so no me na me ka kire o sa mum ye ne afi ba de aye no na ni nye ba kokra na oni sa okra oni sa ho story ha nim say die me ho story Bismarck ama story me Bismarck na Bismarck ne jaye de pressure de atono so no isi ontumi ntena fio na wadane sama twenten na de ba de ni fio isi otufiri isi otufiri ni ensem ne bi wa kire ho ebi wa kire pa ni obetu ne mi san se enti asem o kan enti ya so ofa ate de ofa se onti ya me Bismarck ne endra da edija kan to asa chechede no desi ya ontumi ntena fio Bismarck ampa wadane sama twenten Bismarck na so ya shibruta be my emre Syria ono azo firi mu fia anam brenti ya ma wonfa ensem no so metifo okay all right ya ma wina amado emfamra deal 106.9 mega so enanwere breti ma do say etimi da goodie mu nsem etimi edebra bia ote show no etimi edefre bia da ofa Kwame Afum and sports team ni nyina no ena etimi bom achi dom as a producers amidi show no etimi edebra saas no kopiem da Kofi saas no kopiem da Kofi Taylor eso ede yero Facebook a o twa bibia so no etimi gu ho no akwa onsa so no ebetima to so mo etimi hwe ma bia no etimi akwa nkan ani a ofa Kwadwo Sammy B eno ani Adjoa Agyei Sikapa so ade omudom ani wonyam so no etimi tamani omutimi omo so no ade omutimi de tamani
machi so no studio time twin fa show no entimi emfa no kopiem de ade en hyase so no emfa free Ghana Football Association so no omaso ya de ade papa fen said Dr. Randy Abe ono so no na ekokoboro fo nyina so no ompanyin ade watimi ni nsɛmpi so atima tudwa enche pi na nkrofo pi atima kase ade akokoboro so no ade omo de 12 million Ghana cedis no ade omo tima ma Ghana Blasters World Cup no mutimi kɔ no ade omo ntimi nje na bibia so no entimi kɔ nka timi fa mo na nkrofo pi ba bonte be ka se na ade akokoboro for crowd de akuafo no muntimi nya sika so no entimi fa ntu omo ka na ba ne sen na mutimi dis kaka kase so no entimi wa Blaster for sa ade omo ntimi nje na omo ntimi hwe ma bia so no entimi nko yie so no fa mo World Cup no ntimi kɔ no na Dr. Randy Abe aba bonte na nwene timi ni nsɛmpi so na timi tudwa se wɔde sa ɔkɔ abonte na sa wotimi te se ade omo kokoboro for no ade omo de 12 million euro ade omo de 12 million so no etima kɔma Blasters omo ntimi nje na ade World Cup no ntimi kɔ no omo ntimi ya ahunsiese dia wɔse sa wote dia wɔse no kra kritikiti cramp no etimi na so na mu so omo sika kɛse bi so no ade mo bi dia na ekoko akuafo so no na ade omo di sa sika no etimi da mo na mu na ade a entimi nya Blaster nti Dr. Randy Abe say sa ɔkɔ amɔtena kɔte sa ade kokoboro etimi 12 million euros ade omo ntimi 12 million so no etimi na ma Blasters no wɔse ade a no kra ba kra so no etimi ni bi mfran so ngo piem on sem from dia enche pi na ma pa fence Gian Infantino ono na ye FIFA for some president wetin ba bonten etimi ni nsem pi so na timatu jaja fa Ghana Football Association also buy na dia wetima di 10 years no etimi e wo FIFA konwa no so wetima 10 years na wetima di no sa o pass association ba ko wetima bo adwuma ye pa na o se sa wontimi so no entimi nka eyi Ghana Football Association so no entimi mfan because o hwe o implementation so wetima ye ene nyoma wetima de gu akwan mu dia o so obo ket dia so kreku so no wetima bo na ba so ye pa ne previous administrations no mutim ba no o se ade o wetima bo ama Ghana Football Association so no ade bia so no wetima kon kanzu team ho no ma ye break bi da ma enam so ko piem dia ade over the weekends no ade Ghana Premier League games no ebetimi aba so na sei ene games ebetimi aba so no esi ete ko piem dia ade e o baba yara sports stadium no ho no na kro bia Kumasi Asante Kotto wetima tan fie na mato omo san eda free Vision FC uko piem o Swedra Oblas betan fie na mato omo san eda free Mediama ene Dreams FC so na do betima to omo san eda free Team FM Duana Stars so no e o Tuba Astro TV bra no miensa so no etima bo sa so no ko piem dia ade Baseke Holy Stars ebetima tan fie so no na mato omo san eda free Heart of Lions ho United betan fie na mato omo san eda free FC Samate so no ho no sa so no Brekum Chelsea betan so no e o Golden City Park e o Brekum na to omo san na mato omo san eda free Team FM Young Apostles sa so no ko piem e o Dance Park e ho no ene bebia ne Gold Star betan fie na mato omo san so no eda free ko piem dia da Heart of Folks so no ama bia so no tima konkan ene ko piem Bechem so dia e o nana fosuji abo park no e ho no ene Bechem United betan fie na de mato omo san so no eda free Team FM Calora United masa game no bibia so no tima cause we say so no ene match week 24 so no e Ghana Premier League na e break bi da ma enanyu sa so no ko piem e the Gafa Division 1 League e mana from so dia o Greater Accra hanim say dia say ene leagues and games ebetima aba so weekends no say na city ko piem dia dia L Wonders ladies no on betina fi no mato omo sam e da fe Ideas ladies sa so ko piem dia da Besisters ladies no on betima ta fi no omo ni Team FN say Teshi Constant ladies no etimi da hye so ho no sa so ko piem dia the game of the week no dia GRA ladies no omo ni Rich ladies ade sa game no ebetimi aba so no e ho no ma ye be ba na etima be di sa game no ho nkomo piece no etimi e dia ma sa so ko piem dia dia Team FN Immigration ladies on betina fi no mato omo san e da first startless ladies no ama mo timi da win time so we say no na ye zone A games ebetimi aba so ko piem e zone B say ene city ko piem dia Adia Royal Galaxies ladies betina fie no mato omo sam e da free Blessed ladies ade Epiphany Next Generation e betina fie no mato omo sam e da free Accra Christ Angels sa so ko piem dia Adia Rock ladies no e betina fie no mato omo sam e da free Faith ladies sama bia no etima koso e wo Awudomi Astrotef sa so ko piem last game e o Zombie no say na city ada Samba ladies e betina fie abda 9A metima bo no mato omo sam e da free Team FN se Cafe ladies no ama sa game no etimi aba so no ne yenko piem ne ni nkoma horo pi so no emfa Greater Accra Regional Football Association Division 1 embana fam so no emfama de kopiem dia the game of the week no ade GRA ladies no ade omoni team anasa omoni team FNC Rich ladies embana and betimi da shares no kopiem the ade second and then second and then third team and betimi da win time so ade 1 point difference per ade 24-23 na no ene ye twa ben opanyin a no ye general manager a oginam edema a oginam so no edema Rich ladies Rich City ladies no ene ye busa ne se na mu game money GRA kwa akobo no second and third so game no preparation crampo a my towards the game crampo no and say ye no and Mr. Blessings no etimere 2 year nim nie. Good afternoon.
Okay, about I'm the general manager of River City Women Football Club, and we are playing Division 1. And I think we just point gap. We are preparing mentally, physically towards this clash on Sunday at the Mamesico Park. Our prayer and hard work, we are training hard, focusing to see through to the top. We cannot miss to lose that game. And I believe in my players, the staff, the playing body, that the girls will put out their best effort. All right, we say and then some Mr. Bless, our no general manager, our general Rich City Women Football Club no. Etimere to joy break it down. Deal so and 9 million francs on PM. I want some from the our fire city here. Uko PM or Udom Astrotefa. A honum and a faith lady sonum. Game in Ebetimi Abasano and Yachia main coach. Our new jam Edema faith ladies offense Lampard. And the Busa said, the game Mokakobona or Udom Astrotefa no. Mobi pressing cramp towards the game no. And on his end or catch there say, dear mentally no idea with sacking the girls in the year or more so more biasonum a bit mako yes waiting me that mom we say soon in summer or penny and I say coach I would know and my faith ladies offense lampa no 8 minutes 2 and my break it down and 9 fair last story no intimate embrace and conco phone close the city go PM the Ghana Blasters and the assistant coach offense John Pinto at my 1 in 7 piece on at him that to Jan some John Pinto at my can and said was the work up na yetimakono are the Ghanaian players now mutime prep now say are hard you pa was nche piece no and a branty fence salute so no etimi ne preko and abu Francis so the same thing kudu so ade on so team or injury list no so a omo so side players we say nyina no ebetima recover na ade world cup na etima akakọbọ no omo nyatima ba no so na on so no ade world cup no etima bobida na se ye kwa world cup na se be side players we say no omo nyatima pra o se ebetima ha Ghana Blasters ebetima ha yiye pa enti nyina ntimi fa mpaibo enti mental players we say nyina chi se be ya ade on the 1st June a coach Otuado ade the final list ni betima ba no na side players we say omo nyina so no ade omo nyatima recover betima join Ghana national team no ama bia so etima konke enti na sansem we say so de etimi fa local team nya no emrewe. Lumba in super natural mineral water. Get a grip with a super break. Lumba in super natural mineral water. Get a grip with a super break. Lumba in super natural mineral water. Get a grip with a super break. DL Power Sports. DL Power Sports on DLFM 106.9. Alright, yentimin twas yentimin fan semba community bi yentimin fan film crofon close when family dia say na city ko PM dia nra na dia Champions League na dia playoff games ni nyina no etimi abawe na after say games ni nyina team bawe no dia playoff of the week no say na nominees no na city Abrante offense Alexander Solot ono ade otimi nya da nominee bi na Abrante offense John Peters etimi nya bi na Abrante offense Arian Chouamini so no etimi nya bi na last player no a omutimi nominate no Abrante offense Victor James Osimhen na dia ni nyina no mpanyimfo ntimi hwe mu no na omo se Abrante offense Alexander Soros no ono no metima man se ade player of the week in the Champions League netimi boy no ade ono metima man so ono no ade otimi best player so ono ma ye break bi da man na nyina ko PM dia ade clubs a omo metima qualify omo metima ko PML round of 16 no se na city ade Arsenal Team offense Bayern Munich, Bayer of Leverkusen, Atlanta Bergamo, FC Barcelona, Chelsea, Arsenal Copium, Newcastle United, Paris Saint-Germain, and a team offense Liverpool, and a Copium the team offense Atletico Club de Madrid, Galatasaray, Tottenham Hotspur, now team offense Sporting CP, Manchester City, Bordeaux Glenk, and a team offense Real Madrid. We say the clubs are on Matima qualify Matima Copium, round of 16 said that was and a drones bit my man, drone a bit my basono, Uti team Diano has certain ways and Boni Dino. Idea the likely answer idea citing we say and wait my show Arsenal team offense Bayern Munich Bayer for Leverkusen na Atlanta Bergamo drawing team by and idea mubako ebetima she mubako uko PM say and next one ACT idea team offense Liverpool Tottenham Hotspur Atletico Club de Madrid and a Galatasaray idea bako betima she bako so team honum and the next one no team offense FC Bayer team offense FC Barcelona Chelsea Newcastle United and a Paris Saint-Germain almost had near Bako, a bit much about team honum, and the last one also team offense Sporting CP, team offense Manchester City, Bordeaux Glenk,
and a team fans Real Madrid idea baako so no ebetuma hye baako so ma bia no etima konkanji team on we say so no any parents and say groups up and idea me break it down run of 16 na da wo chena so no bibia so no betima ba bibia so no betima to form so no etim ho no na idea no ko piem so no wo turu india honom na Victor James Osimhen wotimi see if motimi lead team fans Galatasaray motimi kochi team fans Juventus etimi ball mo a omotimi qualify team ko pm run of 16 na game team ba wie no ene yebusa Victor James Osimhen say wo ena ade wotimi je man of the match na ensemble crampo ena wo kan efa game a motimi boy no ho. The team overall performance it's nothing to write home about if we are being honest with ourselves, because I said it in my previous interview. Juventus are not the team you can come in Turin and walk upon. You know, they gave everything, they fought, they did everything they could, even with the red card. All right, we say any some Brantford fans Victor James Osimhen etimi tu dwa na ko pian banaba so dey no ahonom na big game no etimi to form ade Real Madrid 40 minutes na fi omoto omonsa ade fra Benfica na game ni ba wi na ade Real Madrid etimi she Benfica team no ade 2-1 ade bibia so etimi ko ye na Real Madrid na game ni timba wi no ade coach FNC Abaleria so no etimi ni nsam pi so no etimi tu yentie nsam a wotimi kan. No, con alegría evidentemente por el gran gol que ha hecho, porque lo ha hecho él, se lo merece, por el estado de forma en el que está ahora mismo, por lo bien que está jugando, porque además sin Mbappé pues creo que todavía es. We say any sama Abelora so no etime tuja after say no muti Benfica etime twa academy no a o etime tie mba kono e honom anye etime twa no etime twen ade ben papa fence Luis Enrique ono ene manager wojinam adema team fence Paris ne mani ebusa ne say ne draw na ababontin o anase eda wo chana ne betima ababontin o betima share team fence FC Barcelona anase Newcastle usuro mo anase okay adema yentie nsama wotime de tuja. Every round is different. We are ready to play against any team because we are used to play those kind of difficult matches, and Barcelona, Chelsea, it's going to be great. Thank you very much. All right, we say and in some fans Luis Enrique so no what him to after say nra omutime koko PM group team fans FC Barcelona so na Newcastle so no etim no offers koko PM Saudi Arabia manam de nra Abrante fans Cristiano Ronaldo no timi si forma what him bought 2 goals so no e de man team fans na sana ba Abrante no ade what him nya 30 years no ka so no so 1,000 goals enya so betima ja football no etim but nra 2 goals what him share no amade say no offer koko PM de ade what him say 965 goals career goals no aka only 35 goals na Brant and 1,000 goals waka so be so timi se no ade bia so na tima ba mu so timi da mana eno so ye break bi da ma enanwum no ko piem dia enya 1,000 goals no kwa na Brant wa person show no ko piem se Ameria omo so na omo so makan Spanish and ko piem no omo so makan so no Spain so dia Brant fans Cristiano Ronaldo ade watima kwa koto shares so ma ade 25% shares no na Brant fans Cristiano Ronaldo so no watima kwa koto so no Ameria club no hwese bia no ebetima ko ye so etim da ma no fa ko PM Africa anim say dia sa per top African top scorers so no UEFA Champions League ade no knockout stage now of I say and a top 7 no ECT Abrante fans Sadio Mane ade watim ashe 15 goals Abrante fans DJ Drogba so no atim ashe 14 goals Mohamed Salah atim ashe 12 goals and Abrante fans Samuel Eto'o so no ade watim ashe 10 goals Riyad Mahrez atim ashe 7 goals Abrante fans Emmanuel Adebayo atim ashe 7 goals and anu Abrante fans Victor James Osimhen goals no timi say nintino amana tima be 6 goals ye hwese bia so no ebetima kon kan su timi na ma no fa ko piem ewo Turin enradia of enra British so no etimi ball honom ye papa Juventus 40 minutes na fia omanti omtimi hwe omtimi ye hwe han so no ema Galatasaray etimi ko yi omtimi fi no fa since 2019 so hwe the way Juventus omtimi no ewo Europe no ma no entimi ko ye so ntimi fa mom kra 2019 on a knockout stage no omtimi ma Ayas ebe yi omtimi firim sa so ko piem dia on a knockout stage in the same thing no 2020 no Lyon etimi ko yi omufirim sa so ko piem dia ade team fans FC Porto 2021 etimi ko yi omufirim na Villarreal 2022 timi ko yi omufirim Europa League no 2023 no timi tena so no ema team fans Manchester United etimi ko yi omufirim na ko piem dia ade on no ko piem dia ade 2025 no omutimi tena se on knockout stage now omutimi team fans PSV Eindhoven etimi ko yi omufirim na so no on knockout stage no omutimi sa tena fie ema team fans Galatasaray so no etimi ko yi omuso no etimi refirim ti ofa Juventus there since 2019 year Cameras aningwase kwa na brebia no omutimi je no Turin anoma
adwuma so no entimi nkoye so entimi mfa mo se kwan no e wa sadia kura no obobo ano e na betimi akwakowe entimi ma nya san nsem we so na me mfa nkrofo nkro nsem nyina no entimi e chena ade morning show team no etimi tena se ade o metimi Europa games ne conference league game na etimi because the latest update nyina so no e betimi ade abro e odi amide no e de wuni Jesse Mark offer kwame afum ene sports team nyina etimi tamachi e ma metimi di sports no etimi de bro ene anwumre me wo fa se Jesse na what me wo fa se Bismarck nka of a Bismarck the maybe say what nka me ne di nkomo 12 pm ewia be du mienu na ate nka me pass on ba enumere de wonya ntene nka da enumere de mente nka ontimi ntena fio ontimi ntena fio so da no twama of asemo obi ayi masute na so kan yo obi aka kire obi aka kire me yes so da no sama enti anu kwa me enti me yawa sam ni bedi nko na so wa busy bi ntimi pese me ya ontimi ntena fio ontimi ntena fio wa ye na so wa ye shepa of a birthday bi ontimi body tell na bra na ye intensive na ye prepare ya hwe de ko yeah sure yes enti covid la ma me sa image ne e wo so a ene akwarawe so a na sa akra kitwa akra etimi fence akosua kranten ene ni birthday nti Nyankopon hia no ontimi ntono nkwa no ontimi nyini entimi eye panyimpa na busuafo nyina so no entimi enya no so emfa so we say no every Madam Belinda ene fence na Kwadwo ene om se entimi mfa birthday wish we say no entimi emfa ma akosua kranten no Madam Belinda na Kwadwo say ade a omodo yi pa nti no akosua kranten nyini na be panyimpa na Ghana mais obia so no entimi enya so mfa so etimi ho no right medase pa me wo fa se JC ena wate ne nka no na kasebo ne egusu ebunu ko mu se pon na ya prapre chiri kura na ansa na no me wo fa se champion Taylor me de picture bia send on na ya na musi no no de tonkra efri asante bantemu esum DLFM me wo fa se Samuel Ofuli Boaten e de abase ono ana de nyina wadi kra ni intentions o peso gina na wono moto no so aba na okutu franka ewo the New Patriotic Party MPP amanyuku no edemu ewo manso eye adubia abato mpesua so eno no ewo sentiment no chirima the din e de Honorable Shadrack Ochre dodo abona manesa abrante na abrante percent okoko gina corporate to me say deputy secretary twetwerefo ebedrekire edema MPP amanyuku no ewo manso adubia abato mpesua so nti montana chipa vise nkunude ni nsaka obetumi aboa ma manso adubia abato mpesua so mpuntu amope no monsa etimi aka nti wei efri Samuel Ofuli Boaten ene wo kire mi so na de nyina Honorable Shadrack Ochre ono dodo abona manesa brantie okwa kopre deputy secretary edema manso adubia abato mpesua so mekire manso adubia constituency in the ticket of the New Patriotic Party NPP kasebo no ye bunu komu wo asem kan ye nsoro so mehu se wakwa asan ba biu no fa vie de ho aya afre ne bisanse ne ho te sen wate ona afre wusie o se si ne shebrem te sen sika ena se na ofia ai what ne nkade Bismarck dabi maintaining yes we be odanye kura ade na si onyare o onyare bat o fa na yes o so ne sama twentwen na no onim nipa on ni na me na odne sa ka me Saturday no se me na bete se o me so odne sa be wo mani sei so no so se me ma ya madwen se o mo chi Yesu Kristo baba akwa abrɛ me amenwa no na Bismarck no onim nipa on ni di ko to ma me hwe to agura na me agura de Nyankopɔn na Kofi onim amehwe ade asa Master P din krabi maame na me wura ya fi Kofi mesrew maame mfa ma na me so na yeta mo no aso eni Kofi bua me na Bismarck ndi nsa ho kira aba ne de no ye beka ho asem na dwuma ebedi no ode ne za beka no wafa me na me yeta che me ayo misa o beka mas ma kire no odi agura afi ntumi tina biem na wei eya awoda ekodi ama George George Mensa dodo bonam na ne se eye kwe nana ono Dubai ena ogwo na wei efri ne wife ye nuaba Charity Esuman ena efi so no mani nyina omo chirin se omo do no papa pantine na ya wodanti senior man happy birthday eko ediama Mr. George eye kwe Mensa dodo aboma ne se kwe nana Dubai eho ena abutu na wo kafo ne den ede
Charity Asuman ena wase yemfa woda som koi emfa mo no mani nyina Nyankopɔn onye okese na omo ho ban Nyankopɔn ya adoma ekene da eyo birthday so senior ya mention na woda no onye no soronko ekra Kofi ye kwei me wafa ase ba ko butum ewotema na ne den ede me wafa ase ne den ede me wafa ase den am se Kofi ya yiram yo ode maame afia nyantechiwa maame afia nyantechiwa ebutum otama awie enumere mechiao me wafa ase wodinde maame afia nyantechiwa oni abusuane nyina yesem mfa ye eni agro kra ya menhira mo nyina na onje mukese cheche mu nyina nimre Yakopon enye mukese sika ye kono yenhwe kase bo nsima wo do edi mu akotena no de wote ye bi nie ye de ni kire mu ewotamele no ewotefide mantam beto dwasem abrante wa bi akwakoto eye tramadol red bi akwakonom okode ho ka emede oton aduro na papa no sum akana hyefo makuna mekese eposufo etumachi abrante a odi sa anyina mansem yi Nipa mienu atu ahye ya bambam hima so atu nituo ama nde watu anananom ewo nsiedo. Ye de ni kire mu ewo finfin mantem de kopie mu ewo senya breku ene ne wagutu senya west mensenem ewo finfin mantem beto dwa sendra dan nadwo afarefo akopo so kwakoyi ne mapa mema mu de enam ton ho dwa enya bia koton dwama nya sika de ahwe abusia ekoje ta nipa bonfo akofa AK47 na begina pono so abajeje wonom outdoor motors ahoto asanso ajomje netes amekese no wonom aso ye hyenkopon afefi amekese ade hye empenifo atimi agye wo mu nyina enkwa Yebore mu ewa Santimantema assembly members ewo honom Honorable Patrick Kwame Frimpong le impress aso sonye presiding member Enfema Kumasi Metropolitan Assembly ye gina krabo premante de ni kire mu wo new Makola number 2 adwadifo ne ye kire ne dei Wana mukoko paya kekan bi de kire mpanifo mo de dwana de kire mu sei sika botena mo gi firi mo ho abosumi bia ne yade anu odene wo mu ntumi entua efiri sei edwana nka sempo enwunu aho kire mu na mu no sempanifo mo de antena se eno mo anko benkuru mu pade am ebegeta yede mu kire mu edesemmom ensem we na foforo pina de sum anumre na kenkan fo ye sinkonwa beso mo no edi ameje so ya wofa o se ade de one at Nhyiraba Kwadwo Sammy B mene Adjoa Agyei Sikapa Chade so saka se mu semufo ne ye Mace Meber entwene se mu ede ema champion tailor bemo boadam ede ekopie mu ewo Facebook ena YouTube makase bo no winya bi ehwe ye DJ Zikibi echinchin kasafidie no ne mfruma ede so me ye say technical producer me wo fase DJ Afiba ebo ye ho ban honhom ne honema ni kwanso eme ye moral support ifia hanom na ye kwei as usual Adjoa Agyei Sikapa ebisam sika na wo so nyuma opede dey masesa nyom no dabi obedaji wo say obedaji oh sise masesa no ena na be sa obedi sika obedaji oh sika de na wo sika obedi o nsuji no benya ta oh wanya de dabi oh ade ya ka ho asema wie enwumen ya hyehye bibia to ho wo ankasa wa yi DJ ma ye bibia ka ma fi wi ya ede na akọfa nsesan ya be because first na wo se wo pe oje bosso na anya sa you say once a oje bosso na wo diska na bedaji into no hey enwum we no awase kire ho obetumi a kirem kakra nsia sore aha ye kwan ho ndi esi kwantem ye free kwan no ho a esi fie ho a be kasa ho enti se ma hu se nwom na me kasa Adjoa Agyei ni bi sam bi se mboa on se nne ono aka ma mate wo se nwom a wo peye den enti yes so the international DJ Afiba ena obesum free samre kopim se nondu bebo na eno achi DJ Zikibi abaji kadafide na boso na nwom na de ase edigu mama mwani imamu nyina mo anitia ade hye yes so Adjoa Agyei Sikapa Osu bedi sika na mum bebia beda no obebre pa yakra mo